Saya sisian ngi pedang sobha bang ngi syakane ka channel jungi balai kerteng pulih khobor ngap sipang. Ngam tip beriu syu habang ayo ining kong ya kimet yap ong kapara khado. Ngam poi perkhat ba ukpa on penyap yala ki khun. Ngakwa e kahok ong kakeme. Kakeme ka balapun lakha yala ki jong ki khun. Kala kempang kensan hakini kisngi hadien bakalayo ya ka khubor baki arngut ki khun kila syaot rendang hala ujong ukpa ubala phla khmat ki pulit ba ulale ya kane ka kam hadien ba ulayalam ka ya ki nadu ka janmet jong kalai putrik ujimang arhajar arfuar. Kakeme jong kini arngut ki khun kadai ka balatip kerteng kum kakong iban nisya kharbuki ka basyong masa hakadong nonglum hanongra katba ukpa ubala syakam no haki pulit udai ujo frison jana ubadang ka arpandai snem kerta. Haba unong saya nyima ula budin ya kene kejingja ula yok banyak keren kerpang bat kekeme kabala sedang banyak bor hadin sitayo bakala kempang kensan na kajing sungusi haba ki khun gila syak penyap hala ujong kupa kakong iban isya kalaya thu bakala ya syong khlat menta la sisnem bat ujo version hadin bu umla ban penbiang ba am nadu bala yok ya ka khun kentai ningkong hooj usmat banlej bela tang bangam tip juwan ai pisa yang nga kalaong kalaya thu baman la kapor uju ya lam kaya ki khun banlej thit jing bam sedukan Hendrai hakate ka singi kam syam lapoi perkhat ba ukpa on syamno ya ka jing im jong ki khun kala penpau ya ka jing sngu diau haba kila lej pentip sya ki pulit hakapor khandai beje janmit harinja police station jong kalai photrik jemang arhajar arfuar na bakim sim khia ya kane ka kam kat hadu baki hab banwan phai no sieng lada ki pulit kisim khia lang manit wat bat ngi lada ngim yo ru ngi lahun hendrai ki labu teng bat kane ka pen sanut yangi kala ong Nalor kata kibah yang hasem kilayalam mi unong lum kubor ban lej pej biang ya kajaka balalap ya kamet jong kini ki sipara. La ban kudo baya kimet yap jong ki arngut sipara lalap ha ka step jong kalai puitrik jemang arhajar arfuar nakawai kajaka kabalong klau. Habaya keren mereka kong anjuliana kharbuki kabadai kapara khaddo jong kakeme kini ki sipara kalayathu ba kala lej wat keleng rengkat kibah yang hasem ha ka step jong kalai puitrik jemang arhajar arfuar. Haba kala poi ha katei kajaka Kalayo ining kong ya kakli, bat kalalap bala pentiak lang ya kisipara ha kasijaka. Kumta kala perta ya kibahiyeng kibalaya lej wat lang. Bat mar kumta kala kalonno ila di klem tip beriusyu. Kini kikentup ya isin rang i badang arsnem kerta bat ikentei badang sausnem kerta. Kumban syupen kan mau, lalap ya kitei kisipara kibala syak penyap ha kawai ka klau harut jong kasinong nongra sulong ha kapor prasteng menstep jong kalai puitrik jemang. Ya kini kisipara layalam dok pa jong ki ha kapor san beje janmit jong kalai puitrik jemang ban litit jeng bam. Hendrei ma u bat kita ki khun ki klemon pai yeng syu. Hadin balalap ya kimet yap hakajuk kesengi utai ukpa ulah syakam no bana kaliang kipulit kilayathu ba ukpa ulah depla ba ulah penyap yala ki jong ki khun namar ba udon daw bat ka kurim sa kane ka khubor ka jingja kadai namar ka jingle sting bat bomdon jingkit kli ka MEPDCL kadai bansiu ka bai sumar i hybrid baladu no ki kti baro arteli KSU Kakasi Student Union KSU Southwest Khasi Hills District kaladawa na katanat boarding ka sarkar jala bansiu ya kabay sumar bat bay bami iwe hybrid ibaladu no ya baro arteli kiti tang namar ka jing kenno le 30 jong katanat MEPDCL kaseng kapan pa ka jing songok khia halor ka jing le 30 katanat MEPDCL kabalawan ra ya ka jing ja ka basngusi ha ka arpui trik uya yong mentau snem ha ka ba iwe hybrid badang lai snem kerta na kasinong mau ko phet Southwest Khasi Hills District ilaha bandu no ya baro arteli kiti ong kaseng ha ka kurwo balap ha Syau Chief Engineer katanat MEPDCL. Haba kedau baitei hybrid menta idang don hapdeng kajing syak sumar. Kaseng kala keno bakatei kajing ja kadai namar kajing le sting bat kajing bamdon jikit khli jong kibor badai pej namar watla transformer udon hajan jong ka skul hendrai om syam laker ya u. Kani ngis ngo bakadai kadauba basaja ki bakum kini ki jingja basngusi ong kaseng. Halor katei kaseng kadawa na katanat MEPDCL bansiu bat penbiang ya kabai sumar lem bat kiwei ki jinglut bayadai bat kajing pha sumar ya itei hybrid nadu kabasdang bat hadu be indami na kajaka sumar. Hakaju kapor kaseng kadawa badai ban penbiang ya kabai bam hasilenter jing im jong ini hybrid namar kane kajing du no jong i ya baro arteli ki kiti kala penlong anna bu jing e bat penjenjaru ya i ha kalawei jong i ong kakurwo. Kaseng kadawa ru na tanat bakadai ban le ai no mardor halor katei kabenta lem kumta kaseng kamban si ban sim daki weipat kilat kilenti kaseng kadawaru na katanat MEPDCL bakadai ban pha jurip ya borok ki transformer kinar penparding elektrik bat kiwei ki benta bayadai bat ka boarding hapo Southwest Khasi Hills District bat mau senram blok laong kaseng syusyu kala kentu ya ka office ban maramot ya ki benta badai ban maramot bat ban pentikna pha ker no mardor ya borok ki transformer khnang ba ki bakum kini ki jingja kin omja syu nang ni sakmat Ki khubor na sabar ka jela. Hakajing bakala siat yap ukna badang arsnem yala ukpa US. Miami.
Uwe kena badang arsnem kerta hakajing bakala ulakum siat yala ujong kupa ha Florida hadin ba utay ukun ulayo ya kasulay na kajaka balabu kimi kikpa hadin ba kipulit kilalit poy hakatay kaying kabadon ha Orlando ha ka arpando trik ujemang kila syem batlap baka kemi kikun kameri ayala kadangle CPR yala ukurim uregi mabri ha kabaningkong nakaliang kibriyo kaan kila syem ba utay ubriyo ubaladon arpando snem kerta ubalayap syan hadin balapoy hospital uday ubala batat jubor hi la kajong kajing im hendray ukun he na pedang laingot si para jong kitay kisijor ulayathu ba upara jong u badang arsnem lakum siat bat late day ya ukupa jong ki ya kani layathu ki he pulit ka orange John Mineset katay kasulay kadon hakabek jong kamarbi bat hadin ba utay ukna ulayo ulasiat ila ukupa badang syong le kai video game hala ka jong ka komputer lakam hakajing pelat kubor na kaying bisyar kani kalong yeng kabadon san ngut kidukhat kadai kabadon baro hakajuk ka kamera hakapor badon katay kajingja sa kani kawaipat ka kubor kem kipulit Manipur ya usuba penbethai bom ha Little Flower School Impal kipulit ka Manipur kila kem ya uway ubriu uba kisuba ba uday unang penbethai bom syabar jong ka Little Flower School ha Impal ha kasantarik ujuleu kakerteng jong uni ubalasya keno kadai UTH Rishi ubalong uway na kidukhat Bashir Hem jong kaseng National Revolutionary Front of Manipur ya uni ubriu ubalaken jo sya kasah pendrus nem kerta la suba ba uladon ketiru hakiway kicik penbethai bom ha Impal kabalong kanong ba jong ka Manipur dangsyen kipulit kilayo ban kundrup ru na u sibun kitiar penbethai ben mensau briu kitiar penbethai belayo ban kurup na u kilong haduk saus pak teli kidito netors kipulit kilayo ban kem ya uni ubriu ha kajing lek khandra jong ki ha katay kajaka ha kapor bu udang ya halenti Tiparlok kblai sibun ngin saya sembiang buat pi la syai kasngi